Emakhosini thokozani bogogo nabomkhulu Camagu lisedile khanya asibonge inkosi mayisibekile impela nomdali asibekile ukuthi sihlangane futhi ume Onika. Please don't forget to like and subscribe. Don't just view, please subscribe and also please share my videos so that abantu bazokwazi ukuhlotha ngithi ngesidlo sikamoya hlakanipho kamoya nje esidingayo kunazo zonke. Kukhona into eyenzakalayo and it makes sense ngaleso sikhathi kodwa ngokwempela uzifakela amashwa. Uthole umuntu namhlanje ethi yo sengize ngaba nabantwana abathathu. Yabona ukipita. Kipita, it's a dangerous game ever South Africans do. Kungani ngisho njalo ukuthi manje yiyo inkinga esibhekane nayo. Namhlanje abantu babangwa abantu abadala ngenxa yani ukuthi abazali. Now remember sinalo mshado wesilungu sibe nomshado lo uxolisa abantu abadala. Umuntu wesilisa msabe saba umuntu buye usabe nomndeni namathonga akhe. Manje sekuyadelelwana ingakho I always say inhlambululo is very important. Inhlambululo is very important so that nizokwazi ukuchannelwa to a right path spiritually. Now ayike kumelaphi wendabuko ongeke akutshele i-wrong ne-right unless mhlawumbe i-fly by night because kwinhlambululo kuyaye kube khona. Cala ngangihlambulula umuntu ngithi please uba enzilweni no sex no what. Ngaleso sikhathi uhleli ne-boyfriend not even indoda yakhe kodwa uze kuba nezinkulumo. You understand? So nayo iyingozi ukuthi uhleli kabo boyfriend or nicashile ne boyfriend wenza insebenzo zabantu bakini. Ukuhlambulula wena, ukuhlambulula abantu bakini. Wena uyizulu labantu abakini. Nalabo bangakhona ucrossa over abavala impilo yenu uyakhona ukubacrossisa mawuhlambulula. Ingakho mawuhlambulula sithi babize abangabomama abangobaba so that bazohlambululeka. Ngoba mhlawumbe kabo baba abazange bayenza into ezifanelekile ngapha kabo mama. So emanzini nasentabeni kula sikhona ke manje ugrizina nabo. Not you alone kabo mama and then you want to reason ngakabo baba then ilethe umlilo ke kanjalo. So ukipita yes it starts ibizani honeymoon stage. It starts there whereby, hey, Jamtanda, yes, I don't want to lose him or her, and then suddenly, kube into esiphithi no, let's move in together. Ngesilungu ngithi se government yase South Africa, let's move in together, and then now you forget one thing. Awuzizali. Ngisho noma wakho no babu wakho. Once I approve lento, the bottom line awuzizali nabazali bakho abazizali. So ithinta le emathongweni we foundation yakho. Iyathinta like it hit hard because of remember uma mhlawumbe umzali wakho la emhlabeni uyayivuma ukuthi uyenze lento uthi uhlala nendoda ungashadile noma uhlale nomuntu wesifazane ungamshadanga. Ubungozi bakhona ukuthi niletha amacala angeke azaphele asazowela naseyinganini zenu. Kubalekile umuntu wesilisa ngokwesintu umuntu wesintu like ubaba umuntu owubaba umuntu uyiprovider uNkulunkulu uJesu womuntu wesifazane. Meaning wazi ukuthi uma mhlawumbe yes you need a relationship kodwa you are not financially stable, you must know ukuthi you are applying for inhlupheko empilweni yakho because of ama relationship ayadura imishado iyadura. So work hard. That is simple and straightforward. You are not ready muntu wesilisa
for a relationship. Zama ukuthi wenze something so that kusasa ungadeleleki angazuthi kuyazwakala. Ibe umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane asizizalanga thina. Yes ungenisa uthando but kuyafika ama stages la ekufanele uwamele njengomuntu oshadile kanti wena ushadanga. Simple. Ngiyazi yahlaba kakhulu kodwa ngilalele nakusasa ungathi asizange sikhulume. Ngingumhlambululi mina ngiseninyanga, ngisenomthandazeli, ngisenumprofeti, ngingumhlambululi. Okungcolile siyazama ukuthi kuqineke kuze kume ngesimo esiright. Umuntu wesifazane uze uzale la ukipite khona. Uze uzale uhluleke nokuphuma la ukhona ngoba izinto seziyajika. Yebo kuyajikelwana emshadweni kodwa sizovuma ukuthi imele yomshado kodwa eyokukipita semathongweni akho mase bakushaya ngayo relationship ozichuzele yona probably ozidecide yona ukuthi uyayithanda. Then now that is another thing. Uma le ingane nizishadile kudingakala ini ukuthi manje ezenzele umsebenzi mhlawumbe imbeleko noma thiwa ulobola umntana I don't know but anything ezokuveza umuntu wesilisa. Ingakho ngisho ngithi uma umuntu wesilisa ungekho financially stable noma not financially stable okwesent ungenalutho, please relax, hlala uyi-one abakuvakashelanani nihlukane so that nomuntu nanoma athi uyachange uchange wena ukini, you know, cause ninento eniyenzayo abantu besifazane nibalekela inhlupheko zakini ekufanele wena uzilungise lo nhlupheko. Mhlawumbe ngale langa leli uthi yazini ngiserious ngempilo uthi ngizihlambulule ngilungise ngibe 24/7 fixing my spiritual life and also ngiphahle ngeintabeni ngenze mhlawumbe kula inguquko yenhlupheko yakini izokwazi ukuguquka from inhlupheko to impilo engcono. Because angifuni ukunithembisa ukuthi siseyintweni zikamoya or noma si recognize amathonga noma sibalungisela amacalabo because of we want to be rich. No, uburich ophiwa emathongweni bunama stages. Ithonga liyakhona ukukulahlela nge-1,000 rand libheke ukuthi uzola appreciate na not ngomsebenzi. Ningangitsheli ngomsebenzi ngoba iningi lenu you think ukuthi you fix into zenu zabantu abadala ngomsebenzi, still nalo msebenzi uyenza phansi kokugqola kwakini. Kanti kufuneka ukuthi kuze uzumelaphi noma inkonzo izohlambulula kulelo khaya then ke sekune fresh air. In as much as in general you cannot expect ukuthi kungene a pure soul endaweni la kugcwele izibi anisukumisa imibhedo nichanyele phakathi phansi. Spring cleaning nayo it attracts imoya emihle, so imoya engqolile ithola lezibi ezisemakhoneni. Abantu besifazane ama pets abo futhi not even ama pets indwangu bazibeka noma kanjani. Yes, I understand ukuthi kuyaba khona lenhlupheko ephocayo kodwa it doesn't mean ukuthi you must look like dirty ngaso sonke isikhathi. Le dirtiness yakho idonsa umoya omubi kuwena. So ngima kwindaba yokukipita ukuthi namhlanje abantwana balawuleki ingane ngikhalela ingane ukukipita kwenu Yesu kuzonishaya ngoba nogcine nibulalana or nini zondana because of ngisasho ikune stage sokuthi abantu ke manje sebayalwa. Mawushadile nalo muntu kuthiwa mfazi iqine bamba esikhaleni la ihlaba khona, then uma use ku relationship sithi bambe kanjani la ngoba uwenza umntana nje. I'm not saying I'm pure. I guess somehow you need to say you experience yakho masithi siyabheka yithi
oyidlalayo empilweni kodwa masoyibambile wayitholisisa kahle uyabona ukuthi you don't need umuthi for indoda you don't need umuthi for umfazi it must come naturally ngisayibeka leyo nto leyo and kwamele sibe discipline discipline dingani ngesinto sizaza abantu abamnyama ukuthi njengoba nje awuzizalanga ngisayibeka leyo awuzizalanga ngaloko kwamele uhloniphe ngisho nabadala fine bakhona abantu bathi asibezwa asibazi ngeke mabangeza uzobamela cause khona abantu abafuna ukubona idlozi uzolumela na angikhumbulile ivele uvele ulibizo lime and yes of course liyaba khona ikhona into enjalo kodwa ke ayiqali njalo kakhulukazi makube mhlawumbe kusese nama cleansings ama cleansing akhona ekufanele kuyenze sikhuluma ngayo inhlambululo ekufanele kuyenze umhlaba uyangcolisana kwayona le boyfriend no girlfriend nihleli nayo remember kaka yenzakalini kusinizana imithwalo lihlanganisa together no khipha another mthwalo oyingane namhlanje abantwana abanama cancer abanezifo ezingalawuleki siyazibuza ngesilungu kodwa ngesinto uparalyzwa ukhokho wakhe ngokukulaya nje nomntana lo abantu abadala abahleli la isifubeni nithi bronca the day umntana nimphahlele kodwa nimphahlela kanjani ngoba nikho esimene esiright mina what I do I hope abalaphi bendabuko nabaprofite bayilalele le audio what I do mina ngiyambopha umuntu ngiloya ngalo ndlela le ngizokhuluma ngayo uma nikhala ku relationship thola ukuthi ingane yami kamoya mhlawumbe noma kukhona esengimlaphile and then kuthola ukuthi kuza iboyfriend after ngithi boyfriend asambi manzini uyozibopha ukuthi uyamthanda uzomshada usalungisa sengiqedile ngawo so that nanoma uthi uzomyenzela into ezibhedayo ayithi manje usahambiswa ile vibe so zenze isibopho lapha kulamathonga lomntana abantu ekufanele kudlale ofuna ukudlala ngayo so ukuthi siphume intweni ezinjalo no ukuthi wena awuzizali yekelani ukungena yes bonanani 2 days leyo 3 days ubuye mbone lo 1 day ubuye because of yes kukhona ukujabulisa kwenyama nokamoya but when you take a decision ukuthi sengifuna ukuphila ngokamoya so that uzokwazi ukuthi boyfriend ngoba uwazi ukuthi vele you are meant for each other ayikho into ethusana ngoba abantu bathusa ukuthi yo gogo 3 days insebenzo ye 3 days uyakuzwa ukuthi angibali ye 2 weeks ngithi 3 days yo uzolwa lo muntu lo uhleza ngifuna are you a sex slave na bayijabulela bakini na ngapha inhlupheko yasekhaya ipheli and then you are the one ozo change lo mpilo yasekhaya kukhona namhlanje ibusiso zasemakhaya wakubo bazenzela kuphi bapha abanya eminye imindeni mhlambe wena vele uyisiphiwo sabantu kusho ukuthi uyisiphiwo esihle la emhlabeni so ukuthi wena uzokwazi ukuthi ulekelela abantu wenze uhambe uyohlala nalomuntu lo uzulukhulise lelikhaya kusasa bakuxoshe sebakuzile baqedile so ukukipita is very dangerous for you your children generation to generation namhlanje makuthiwa kulungiswa abantu abadala kulungisi amacala abantu abadala kulungiswa yona lemibanga ugogo nomkhulu bebangashadanga and then unawe awushadanga isizukulu sosenza kuyosholeza kuma families ayingayi ngoba generation it's more of a curse now and akunamkhuleko ozoba delivered ngombango ngumsamo hayi ngogeza abantu abadala no ways
Yebo siyakhuleka impela. Siyakhuleka impela, sikhulekela abantu impela, kodwa kukhona ama rituals njengabantu abamnyama. Rituals meaning kukhona inhlambululo zokukhanya masibeka ngesinto esihle, because of masingayibeka ngesilungu kuba ngathi sithi magic ritual. No, kukhona insebenzo zokukhanya. So inhlambululo is very important. Ukukipita ngicela nizame, qala ngawe mama. Ungayifuni, ungayiwishi naseyinganeni zakho. Le oyiphilayo angikhumbuli ekukipitweni kumnandi. Hayi, never. Angikhumbuli ekukipiteni kumnandi ngoba ngisasho kuba nama problems ekufanele ngabe mawafika nibe senishadile. Then angeke kusaba ngisho nomuthi noma isuwasho to fix that. A prayer to fix that izobingekho. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe. Ume Onika, please don't just view, subscribe. Amen.